Hello. Hello, Father. Ano di tagat mo? Tita Apo. Taga-ano ka? Ilocos mo, Hong Kong, Father. Thank you for joining. Nawanan niya mo na Apo. Amin o ako, ngayon sagot mo nang may kenriga tuwin amin ko umain ko idaton ken ka Diyos ko kas pagyaman ko kinaimbag mo daytoy amisa pagyaman apuyawat ninanong mo adaton sapay kumatada ka ikariyan nga umawat ibagi kendaram Ungat ibanog, kenlinget mi. Nice. Idatun mit altar, anak nuan sudi. Amin aragsak, ladingit mi. Kaysa miken ka, o Diyos nga pumi. Daytoy amisa pagyaman apuyawat ninanong mo adaton sapay kumatada ka ikariyan nga umawat ibagi kendaram sapay kumatada ka ikariyan nga umawat ibagi kendaram nga umawat ibagi kendaram. Thank you and God bless. Welcome, Father. God bless us.